Betul. Bah, mudah rin ha. Orang nahon na berat ha. Ha, mudah rin. Mudah rin, ha. Ya. Orang nahon na jalan dalam. Orang dulu bertahan. Kota Sibolga bom dibasmi. Bom di Sibolga dibasmi. Kalau tangkap bom dibasmi bisa dong. Kamu bertanggung jawab. Mes samping tuh. Dari mana datang apun Dari mes samping tuh bang, anak-anak. Bom. Hancur. Tarhurung itan nun. Tarhurung itan nun. Ha? Apa itu kan? Oh, sama balak. Untuk korban. Bom meledak lah di Sibolga, bom. Pos lang ang ilalagyan terus nila. Tinungay pa mati itong listro. Tinungay pa mati. Saat malam dulu. Bom itu tadi bom. Anong naneng robos ya kapijar? Ha? Nangarong robos ya kapijar ni kuda pada.
marang minuto. Ale, siyang kapali na bumik kanino, rai. Ano yung takin mo lirapan ng takin ka? Ha? Takin ng lirapan ng kulabada. Oo, lo. Ang nagkinain na habang ni. Makaan ha, habis sekarang idek kayak tong kali bom. Kamu kerja na mana ka dito? Sering si pariring. Sabur dah sudah marsera jawi bagasannya. Iya, tiba. Lo. Marsera sudah. Ah, Akan tujuannya si Marserak dengar tiba. ih mana kena mudari sudah kan? Marsera mudari di sini. Ada korban, ada cuma lari-lari kan ke rumah sakit. Barusan tadi, barusan ba nalay? Kira-kira 10 menit lah, 10 menit. Ada kunci dora dalan undang. Oh, mungkin yang itu. Dia di cuma tu. Kalau ada juga kurang motivasi.